Makosa kubwa ambayo tunaona kama ilitokea ni upande ya bus. Ilianza ku overtake magari zingine ikiteremka bila kuangalia ile gari ambayo inatoka upande ya chini. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali ilikuwa inapandia, ndio zikakutana head on. Nataka kuwahimiza madereva na watumiaji njia mahali popote wawe waangalifu, wasiwe wana overtake bila mpango, bila kuangalia mbele iko namna gani.